Pogledajte recimo ovu običnu prognozu vremena koju svi imamo na svojim mobilnim telefonima. Kaže, zgrabi kišobran. Ne kaže treba će kišobran, ponesite kišobran, nego zgrabi. Uskoro bi moglo biti otmi, ukradi. I u reklamama je tako. Zgrabi, otmi, ukradi i uživaj. Budi samoživa jedinka. Globalisti su nametnuli takav stil života da se ima vremena samo napraviti djecu. Pošto se ostatak života bori za goli opstanak, nema se vremena u potpunosti odgajati djecu. Globalisti po planu uskaču i preuzimaju na sebe odgoj te djece i kodiraju im umove za svoje potrebe, a ne za potrebe roditelja i država iz kojih potiču. Globalizator očigledno cijeni i razvija kod svojih podanika najviše one osobine sa kojima je i zavladao velikim dijelom svijeta: grabljenje, otimanje i krađa. Umovi se kodiraju preko filmova, reklama, videospotova, muzike, književnosti, slikarstva, pozorišta, raznih performanasa i mnogih drugih artističkih izmišljotina. Ko preuzme kontrolu nad ovim pobrojanim, može se nadati nekakvom suverenitetu. Da podsjetim, prvi veći globalizmi su hrišćanstvo i islam. Nijesu oni uspjeli na globalnom nivou nametnuti svoju volju nikom, samo ponegdje, pa tako neće uspjeti ni ovaj najnoviji globalizam. Niko nikada neće uspjeti cijelom čovječanstvu nametnuti jednoumlje i jednoobraznost, takvu da svi budu u funkciji bogaćenja nekoliko krupnih kapitalista.